Kia ora te iwi, haere ake nei I te karare, kei te kaha te ātete a Ngāti Ranginui ki te whakawhanaketanga o te wahapu o Tauranga Moana. Hei tā tākuta karaiti ana taiuru a mātanga raraunga Māori, mātanga AI hoki, ka raru te mātauranga Māori I te whakaitanga tau hoko ki Wainganui a Inia me Aotearoa. Ko whakatinana hia e kahurangi Hinewehi a mohi a rāua ko Erana Keelan Reedy, te wawata nui kia tāngia o rāua kauwai ki te moko I te wā kotahi. Nō reira kei ngā pokohiwi kaha o tēnā hapū, o tēnā marae, tēnā koutou katoa. Kei te kaha, te ātete a Ngāti Ranginui ki te whakawhanaketanga o te wahapu o Tauranga Moana. E karanga ana rātou ki te karauna, kia whakahonoretia te whakataunga tiriti I Waitohua ko tahi tau noa nei ki muri. Hei tā Ngāti Ranginui ko tēnei hia kia whakawhānui hia ake te wahapu, he wero I te oranga tonutanga o te mana me te mauri o te awanui. Te ingoa o te wai e noho tūpuna nei ki a rātou, o tira e noho puna o te ora nei ki ngā iwi o Tauranga Moana katoa. Ka katia te wā ki ngā tāpaitanga kōrero a pōpō. Engari no te rānei ka whakatumatuma ake ngā māngai o Ngāti Ranginui ki te ki ake, me whakaaro mātāmua ake te karauna ki o rātou haipapa tiriti I mua I o rātou hia ohanga. Anei anō a mai o hapānapa. Commitments made to us in our treaty settlement, we are being asked to incur further cultural and spiritual cost in the alleged national interest. E whakahe nei a Ngāti Ranginui I te whakawhanaketanga o te wāpu o Tauranga. Ko te oranga tonutanga o te awanui. Koira te mea nui, he tangata, e ai ki a mata he tangata a te awanui. Mea ka patua mātau I tō mātou nei tūpuna, ka mate ia. Koira te tino take. I tai mai ai te hea mana o Ngāti Ranginui a Charlie Rahiri ki te whakahua I ngā wangawanga o tōna iwi. Kei konei mātou, ngā kaupapa katoa o Ngāti Ranginui kia nei ko te Settlement Trust, te runanga o Ngāti Ranginui me te kupenga hao o Ngāti Ranginui, te tarati ika o Ngāti Ranginui ki te whakahe tēnei tono. So, with respect to the application, Ngāti Ranginui's position is you cannot undermine the Māori and the mana of Te Awanui. If you do that, you undermine the mana and the Māori of all of ngā uri o Tauranga Moana. We say that it is inconsistent to Ngāti Ranginui's settlement legislation and the Timik deed to undermine the environmental integrity of the moana, and the panel must impose consent obligations that require the well-being of Te Awanui to be at the centre stage of this proposed development. E ki ana Kiritapu Allen, he me mapare mata o mua, he māngai mō Ngāti Ranginui nāia nei. Kei te he, te mahi a te karauna, ki te tautoko I te wāpu, I runga ake I ngā herenga ki ngā iwi. The port cannot unilaterally determine what is in the best interests of Te Awanui. That the Crown must uphold its obligations under the settlement that it has just entered into it with us 1 year ago. Ko te hia o te wāpu, kia whakawhānui I te wāpu tonu, kia tāpuri kia whāno ngā mihini hiki, engari me whakakeri I te tākere o te awanui ki te tekau mā ono mita te hōhonu. So we're saying, well, to the Crown, uphold your obligations and commitments that you made just 1 year ago to Ngāti Ranginui, and to the port, you have to do better than what you've done, because we've all seen the impacts of the degradation to our moana. Ko ngā ara katoa e ara ana ki te pōti. Ki ngai tātou te iwi Māori ko ngā mamai katoa ka tau tonu ki runga I a tātou. Our treaty settlements have already expressly acknowledged that the development of the Port of Tauranga has resulted in environmental degradation of Tauranga Moana, and this does remain a great source of distress to our hapu. Hei te wenerei ka mutu ngā tāpaitanga whakamutunga, hei whiriwhiri mā te karauna. Mai o hapānapa, mā aukaha.
Hei tā kuta karaitiana taiuru, mātanga raraunga Māori, mātanga AI hoki. Ko te whakaaetanga tau hoko ki Wainganui Inia me Aotearoa, he whakatūwhera i te kuaha ki te ao. Ki ātaranga haua te mātauranga Māori, ki āta whakamonitia te mātauranga Māori o tira, ki āta whaka-aiaitia te mātauranga Māori. Me te kore whai whakaaro hoki ki te mana o te Māori ki taua mātauranga i te tuatahi. Nāko nā nora hoki, ko āta whakatakotoria e ia, he tono totoa ki te taraipiunara o Waitangi. Kia pakire huatia taua whakaaitanga me te ara I whaaia kia te tuki ai. Nei rā, Ari Peka Timu. He hononga a ngā iwi e rua I konei I Aotearoa. Kia ora, New Zealand! Nā ko te Premier Rongonui o Inia a Narendra Modi, te manuhiri I tai mai hei tohu I te mana o te whakaaetanga tau hoko I waenga I ngā whenua e rua. Engari kua hua ko tētahi tono ki te rōpū whakamana I te tiriti o Waitangi. That's the tribunal's job, and I would imagine that they would say that it was a breach of tikanga and rights, and I wouldn't be surprised by that. Nā tākuta karaitiana taiuru te kreme I tuku, ai ki aia kua takahia e te krauna tana haipapa ki te tiaki I te mana motuhake a te Māori I o rātou taonga. A kaore hoki I whai wāhi tika a te Māori ki ngā whiriwhiringa. Ahakoa te tautoko a te rōpū reipa I te whakaaetanga, e ai kia Willie Jackson, me he mea ko rātou, kei te kāwanatanga, kua rereke ke tā rātou whakahaere I te kaupapa. We made a decision to go with the agreement because we're not the government. If we had been the government, we would have strengthened those treaty clauses because that's what we used to do in government when free trade agreements come up. So we don't have a regret in terms of supporting the agreement because there was too much business coming across in terms of Māori business, but totally understand the challenge in terms of Māori rights and the tribunal. He oe mā te whakaaetanga tau hoko nei ka whakatūria ngā pokapū hua kiwi e whā puta noa I Inia. E ai ki te minita whanaketanga Māori ki a tama pōtaka, he nui ngā hua mo te ao Māori. E hoa ki te kore tātou e hoko I o tātou whakarawe, o tātou rawa ki rā wāhi, ka pohara katoa tātou. Nā reira, ka nui hoki ngā Pākihi Māori e whakapau kaha ana ki te tuku I te wūru, I te tuku I ngā miti, ki te tuku I ngā hua kiwi, me e rā ahuatanga ki rā wāhi. Ma Inia nā anō hoki e kai I e rā whakarawe, I rā hua whenua hua rākau, nā reira, me mahi katika. Kei te tautoko te Premier Christopher Luxon I tana whakaaetanga tau hoko me te haerenga mai a Modi ki Aotearoa. Raise the whoop and give the warmest Kiwi welcome you've ever given to the Prime Minister of India, my friend, the great Narendra Modi. Kaore anō te rōpū whakamana I te tiriti o Waitangi kia whakatau me nā ka whakaitia he rangahau oho tata, engari te āhua nei kei te kaha haere te ātete ki te whakaaetanga. Tō mātou tumuaki a Winitana, a haunoki e kore rawa maua tahi e tautoko I tēnei kirimana I oti I a Christopher Luxon me Modi. E kore, e āmenengia, e maua ko Winitana. Kore rawa atu. Ko tāku e mataku nei a pōpō ka muia tō tātou motu he ngā manene o Iniana. Nā he whakaaetanga hou, he hoa hou anō hoki, engari he ahara te utu ki te Premier kia Christopher Luxon me tōna kāwanatanga. Ripika Timu, Matuia. Wai nō rei tiwi, ko te manuhiri tōranga pū o te rānei, ko te kaiarahi takirua I te pāti kākāriki a Marama Davidson e te tuahine mihi ana ki a koe, hoki mai anō ki tā tātou hōtaka ki a te karare. Tēnā koe? Tēnā koe, hua kia ora. E hoa, I whakarewa hia e koutou, tā koutou hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu I ngā rangi whakatāne I tā koutou hui a tau me ki whakarewa hia e koutou, tā koutou manifesto. He hanga wāhanga matua e hāngai ana ki te Māori, ki ngā kaupapa Māori rānei. Ko te katoa o tā mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto, e pai ana e tikana ki te Māori,
Nā te mea, ko tērā te tūā papa o te Pāti Kākariki kia whakamana i te tiriti, kia whakamana i te Māori. Nā te mea, noho pai te Māori, noho pai te katoa. So I kite ia whārangi, ia take o te paipera kākāriki, he mea pai ki te Māori. Nō reira, kei te whakahihi au, hari ko te ngākau ka tuku atu te paipera kākāriki manifesto ki te ao. Ki te au i te mana, te kaha o ngā mema o te Pāti Kākariki ki tō mātou hui atau. O mātou pirangi ki te whawhai, ki te whana atu i tēnei kāwanatanga, ki te hanga he kāwanatanga kākāriki. Pai ki au tēnā kupu te paipera kākāriki e rau e tēnā kupu mo te manifesto. Tēnā koe. Ai ki ngā rangahau marama kua puta ake i ko tata ake nei he hauwha noiho o ngā tūranga mahi kai whakahaere me ki roto i ngā manatu o te kāwanatanga i āta pānui ti atu e te katoa e tēnei kāwanatanga, i āta pānui ti atu ki te katoa e tēnei kāwanatanga me ki. E toru o era tūranga e whā i riru i te tāne, kāore te Māori, i tiro hia mo aua tūranga. He aha tā ngā kākāriki ki tēnei tūā huatanga marama? Kāore te Māori, kāore te wahine, kāore te wahine Māori ki ēnei momo tūnga. Ko te mea nui, he mahi huna nā tēnei kāwanatanga. He mahi mō ngā hoa anake, ara ko ngā Mates for Jobs anake. Nō reira, ki tauku nei marama, ki marama te kite, ngā hoa kaikiri, ngā hoa takahi tiriti, ngā hoa te honga whai rawa anake ēnei momo tūnga, he mahi huna nā tēnei kāwanatanga. Kaihia te Māori, kaihia te wahine. Tēnā koe. I rere tētahi pūrongo i ko tata ake nei e pāna ki te tono a karaitiana taiauru ki te ropu whakamana i te tiriti. Kei te mā harahara ia ki te AI, koera tētahi wāhanga o tana tono. Kei te whakaeke a haeretia tātou i tēnei wānei e marama e te mea nei e te AI. Hea te tūanga kākāriki e pāna ki te AI? Hea koutou kaupapa e hāngai ana ki te AI? He ngangara nui e nei, he mahanga a wanga ki e nei momo pukapu AI, ko te tū o te Pāti Kākariki me taihoa ake kia hanga ngā ture, ngā pūnaha kia tiaki i te taiao, kia tiaki i te tiriti, tiaki i ngā hapuri hoki. I rangona e mātou te Pāti Kākariki e pāna ki ngā raru nui, ngā raru tika, me ēnei momo AI centres, data centres, e pāna ki te whakaparu i te wai, ki te mau i te tāhai i no ngā pūngau, pūnaha pūngau, me te takahi i te tiriti, te takahi i ngā hapuri hoki. Nō reira, me taihoa ake, kia pai ake ngā tiaki mo te taiao, mo te tangata. Ka pai tēnā whakautu, me atatai hoa tātou kia tūpato tātou taka i te ara e pāna ki te hangarau nei, pāna ki te AI e tautoko anau i tēnā. Ko au tētahi e marama, ko au tētahi karau i te mōhio, me he mea pai, he mea kino rānei te AI, nō reira me ātahaere tātou. Mihi ana kia koe te rangatira e te tuahine Marama Davidson kai ara taki rui te Pāti Kākāriki, tēnā koe ngā manaakitanga kia koe. Tēnā koe te manahau, kia ora rā. Koe nore tiwi, hei muri ake i ngā whakatairanga, kua whakatīnana hia e kahurangi Hinewehi Mohi, rāua ko Erana Keelan Reedy, te wawatanui o rāua, kia tāngia o rāua kauai ki te moko, i te wā kotahi. Hoki mai anō ki te karare, he hononga tāngata, he hoa pūmau, ko toitū mārika nei mō ngā tau e whātekau neke atu. I nāia nei, kua whakatīnana hia e kahurangi Hinewehi Mohi, rāua ko Erana Keelan Reedy, tō rāua Wawatanui. Kia tāngia o rāua kauai ki te moko i te wā kotahi, i te wāhi kotahi. Kei a Mātai Smith no te kapo o Taioro, tēnei pūrongo motuhake.
He hoa piripono. He hoa kata. He hoa kua hikoi ngātahi I roto I ngā piki me ngā heke o te ao mō ngā tau e whātekau neke atu. No ngā rā o hato hōhepa I ahuriri, I timata ai tō rāua whakahoatanga, ai whakapakarihia anō ki te whare wānanga o Waikato. Aha koa ngā huarahi rereke kua whāia e rāua I roto I ngā tau. Kāore rawa taua hononga I me meha. I tēnei rā kua hui mai rāua mo tētahi kaupapa kua roa e noho ana hei moi moi ā mo te tokorua nei. Tino hoa māua ko e rana. Tino hoa no ruatoria. I te wai haere ki te kura o hato hōhepa. He hoa piripono. He wahine ngahau. He wahine te kehi. I katakata māua I ngā wā katoa. Hoi anō, tino hoa piripono. He kaupapa kua roa e noho ana ki roto I o rāua ngā kau. Hoi anō mō hene wehi, me whai whakaitanga I tōna kuia I te tuatahi. Hoki ngā mahara, ki ngā wā I ora tonu ana ia, tōku kuia, a Joan. I whakaia mō tēnei mahi, hoi anō, tino harikoa hau ki te maumoko mō te maumaharatanga I tōku kuia. Ai. Nā whai anō, kua tau tōna ngākau. Ko te moi moi ā I kawea e rāua mō ngā tau maha, kua tai ki te wā, kia whakatīnana hia. Koko mako, ko te hautapu e rita ki te kaina matariki. Rapare ia koe rapa, tāma kururu a koe ana tukua I au e hi. Kua tutuki ngā moi moi ā mō tēnei āhuatanga kia mau I te moko kauaimi ki, kia mahia ngātahi ai anō hoki tāua I te wā kotahi, I te wāhi kotahi. Kāre oku tuahine, no reira anei taku tuahine, me mahi tahi kātika. Ko tā Derek Lardeli te ringa toi I whakawhirinaki ai rāua mo tēnei kaupapa. He tangata toa ki tēnei momo mahi ki te tāmoko. He tino tangata mo ngā tikanga Māori, te aohaka, tangata humari e hātakehi. Nā ko nei tokorua nei, hare I te wahine noa, he tipua. Kai te ki te atu te aroha e toki o rāua whatu. Ia rāua e tokoto nei, e kōrero nei, e katatahi nei. Me te kata te tīwaiwaka. Koe nei ko tātou tēnei rā. Aha koa te nui o te kōrero mo te mamai o te tāmoko, e rereke e te wheako I pā kia e rana. Whakahaere te karakia, ka tau ki tērā wāhi, ā wairua nei, I ronga noho ki a hau, ki taku pāpā, me aku tīpuna, taku māma, I reira katoa rātau e tau awhi ana ia hau I te wā e takutu ana I tana tēpu. No reira, he ngāwari me ki, me te ohorere anō hoki he ngāwari, a ko mutu en ko pai, kia hau, kia tau te wairua. Ko tēnei te hiahia o te tokorua nei, no reira nōku te whakamānoa ki te taimai ki te tautoko, ki te tuki aku whakaro, ki te manawa nui o te tokorua nei, te aroha mauroa, wainga nui a rāua. Arang katauri, iri piri, rua peka e kairoro. Mai ngā rā o hato hōepa, ki ngā tau o te whare wānanga o Waikato. Tainoa mai ki tēnei rā. Kua toi tū te whakahoatanga o te tokorua nei. Ko te moi moi ai kawea e rāua mo ngā tau te kau. Kua ea I nāia nei. Martai Smith, Tai Oro.
Ko ia kai a kōrua, me te atāhua hoki o te mahi a te tohunga tāra a tā Derek Lardeli. Anō nei o kōrua kauai e rā toi o tua whakarere i te whānautanga mai o kōrua ki tēnei au nei. Engari nai nei, kua āhuka huka ake, kia kitea, kia mihia, kia tohu i o kōrua rangatiratanga mai o iho. Moho anoa nei, ko ia kai a kōrua. Hei muri ake i ngā whakatairanga e tiwi ko ngā huarere o te wā, kia mau tonu mai, kia te karere. Hoki mai anō ki te karere whai ake nei ko ngā tohu huarere. Nō rere tiwi, koe nā tātou kohinga kōrero mō tēnei rā tūrou, Hawaiki. Ko te reo, te take.